Jesus Christ candle petudo. Christ a candle how gra mumechunu keba candle how liro Christa. Kidze ke you war keta takie cheshetio. Johan se KERÜSUO. Siro ukepenyuve kizu creator zodi punyo felu kashizo. Ke krila mona temi ke hupuri popele ke liu God's da modi ke chache ke ringuli ke tula. Jesus Christa, uragele Zanu, Peteke Luciawe, so Vorga Babate, Launi, Siro, watches Christmas carols, Robo Kesedi, Galilea Nava, Sali Se, Program no Tuba, Mother, Sali Setsulo, Sali Kirio Liro, Ugo Shochilin Mulido, Gertata, Digi Dilemico, Feco, Sodo, Sashu, Liro, Sali, Diligate Zaldano, 285, Krikin hit Pengu. Suha Kelidomu, Hanilio Keshe Solid Sapidado, Sanyo Tesu, L.Bayavü, Screen Casazo, Kesidi, Taliku Tata, Reshot Chelino. So
KRÜTA KERÜSUO 그래서 글리란 자리 KRÜTA KERÜSUO 워디 Niepukhrie-e 쇼지 누리라고 그때 그래서 셰탈리디 그래서 글리도메 KRÜTA KERÜSUO 치게시무 세계바 기피니부 지주리 히구불라보디 게제크로보시디 누르솔기비 치게실라 게티제 카비엔츠야웨 크리스마스 티하누 우케 크리에 우케 미제 기테데부 자무 수시게제 헤고 렐라게사야 가다지 게주누 논토 히고 그 푸마자크라고 부모 빌리도디 티기 게디바 카와디 히고 푸 기진누 주게제 히고 보자 게 크리하고 보케수 그자고 시게츠모 레리게 소리겐지 레리 마토케 비하고누 히고 마보 si tuligata proboliro unke krihago hala hego vi moshiri ke vi megimhi tache bishiri ke komi chigeli siro kata to gejunu ke chache ke ri hego bishigeli susi hego si tulidewe siro smhogi nuri hego nurbi Rishor suligivi sus hego rkalasyawe
Musiki zedi hego tizi shiri nurshodo di lavur haki bali de. Hego teri no hego kejo mugo la hego kejo chayawe. Hego matogo chise deli de. Selan bezie. Muche savoga dogo no hego crossiji hego KETSHE richi hego nipia. Sizori putige kranu kezlodi shibadaya. Sikim hidi hego KECHA chigo shiri DIEKEPU shiri kepuker nigo shiri ma do niese nursoya deri kezlodi pochapo vashidi putige kra sidaya gajagula hego kejugo kemugo vashi hego zichi sidi tiji hego mato shikebo pettegonu shiligedago mu shosavogodogonu hego kroi shidi hego bu ketotu no nursogli shiji pochake krikeju no nursovodo pettegon hego krojili jabie pastor Nino ritsile shidi pobunu nkino govor dielegivi nkino govor Jesus bise pettegoze kezashigeli shiji apette bien peleshidi hego haligedau Christa Zanu chashewe. Amen.
once tyranny. From depths of hell, thy people save and give them victory o'er the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O come down, day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O What is a prosecutive luro? Luke chapter 15 verse pununu kiredi. Luke chapter 15 verse pununu kiredi. Jisu kepenyo. Siro sekisa Augustus kalsire kidzunu keba pete bu uza tukitu depo kasa. Nyolu procurator how tiki kurini bu Syria hokza tsaba. Mu miepete uza tutio di utio uravo pre. Siro Josephri Galil kidze Nazareth Renau nunu tio Judea nu David Rena Bethlehem kezau nuvo. Po David nyo kinume mu po yemezotsla. Po za tutio di poze kiritio wa ketafe Maria Rizevo. Mu sefe nyoze tita. Ru univo sunu kebaki sefe punyo penyo ketio tivorta. Sidi punyo nyuriu tefume yopo penyole. Sidi fepie po kezlidi kapie peribu hatsiyakeza kunu ze. Kekrila muna rosokinu unye la tetse zeketala. Teko kefego mo tigi dilego. Siro rena sunu teko kefego terhazidi teva ukoko feyaru. Siki nipu dilimipo vor ukom hodzenu tali. Mu nipu kejiu uko vapie lutsa hatsa jikruita. Sula uko michi pita. Deriti ki diliu she uko ki niko michi hije hare. Temie pete unipi gidio. Diliki vi ase niki vorje. Tie David runanunu kelaki liu nipu Christas penyoleteho. Hau nila zasi tsitio. Niko fenhepie
unyoyo kezepe peripum hatsiya keza kupuno zedi ngulido. Sisete tigino dilime krodipo pose ukepenyefe teketse hami. Tipeso gikeba ukepenyefe bo poza kemeye utsilije. Mu kidze keba teme po ponia kezako bo keve utsawalije. Sivni ukepenyefe de. Gezeke chatsalido. Gemsato nipu getizie kabin jiawi. Nipu no heko zebagita heko sese prashadi nze. Nipu gekrotho mo noshoyawi. Buti honushi nipu andi pugechani nipu no krishade wundi sepuli. Gernbe bunde shui ndi renali sidi kobu ntejaksa mokili utsaliji. Papete kabin peledi Jesu Christa hakini zon chasiyawi. Amen. Ke ni Christmas city for ke ba peteko ke Lucas sus tseyawi uko ke krotho ke tsami ke kra chazu revetse ke ta si ke ni de ri mi ke kari body ke se ke krotho de do zetse ke bala ni pu the ba mu ni go peteke Lucas sus tseya zero season how nu ni go mi ke kari ke hulia thokori khri ke cha ke ni za si tsbe le thobe go tsa ke ko na cha ke sa ke go Seketepakesa sokosepetela nyo pete peje thorwe ke se le thogo suni nyo tezisia mu ni bu japi pete tsekele utsni che ke se ke za siyawe jiza go ke zedinu Johan de Sekiriu nu ni bu di group city ke pushna ba Johan de Sekiriu tu te die kuso teni nu ke di mefepo Johan de Sekiriu 1 John chapter 4 verses 7 to 21 mu jiza kige chopo sedin nipu di sekaza to shi ke cha le medo mu si ke tiki di chapo anu for mu su ke krie su anu for mu sala jiza go ke zedi the love of God u ke pene fo ke krie ha le ke sala ke cha su tsne yawe Johan to the KERÜSUO u ke pene fe jisuenu di me yesse ke chopo kapie posiji ko cha Johan KERÜSUO sere di nu ni butsli nu ke she die ka sapo khasje ni ko honi ho khriliche ni ko khreke vortui ni ko ri honi ho khrili morsho jisu pus petakili ko ki die ka sa ke me yet tho se kapie u got se ke she se cha mu die ha jisu pie posiji ko ni ko siliche idi comment khaswadi po ke me kredamo deri po kapio go tsekesha susedi poe pokel hunu tapi kekesha pokel hunu demonstrate tsekesha uko susmulido Johan le Sekiriu nu sala Johane lavodi episode nu tugetsa ke kre uke penyo fo kinu vor isi Johan le Sekiriu die tenienu akreko honi ho krilike ke krilamuna ke kre uke penyo fo kinu vor zo Love comes from God isidi pu kusonte thanu mi kreya ke mo mi u ke penyo fo siamo ke krilamona u ke penyo fe ke kriuzo chama isi Love comes from God and God is love isidi dicha how pusha how mozu poe petakili go ki ni ko hani ho krilichi isi Johan isidi lavori she ke kri u ke penyo fo kinu nu vor mu uke penye fe ke kriu isidi pu le sahayonu Johane vakini God is love uke penye fe ke kriu isidi pu Christmas how han leke ski Christmas jewe ke kri jewe ke cha susa leke salale the story of Christmas is all about love of God ke kri jewe ke cha susa nguli Bible le uke penye fe ke kriuzo idipu ke sha au hapotaki ga chopo pubaga jeza chaye din no uko ke ze ke pushna ba ke riu liro the Bible proclaims that God is love ke tole she uke penye fe se ke kriu isidi prakesha susunguli Johannes love anu vakini pukecha God is love
Uke penya fe ke kriu isidi vakini pu mo popu ke tsahonu uke penya fe tsake som hatopet teuliro ke kriu nu par ke krilamon zapoe ke kriu zo ke chala isi it is very nature and character pozo po kriu po peteu ke kriu zo ke cha susungulie sala johane pu ke cha uke penya fe silie liro ke kriu silia isi knowing God is knowing love. Uke penya fasi liro ke kriu sia ke cha susungulie. Uke hosliro mu uko culture how no hosliro. Puti ke krotho de ke krie isiliro it's related to sexual terms. So pukade ke krie ke cha mori ke krie isidaliro u selfish concept no par ke cha susungu pe kraya. Derek a tonishanu uke penefa ke kridzepu ke tuliro temi ke liu ki krigecha susungulie. Jedogi pati hovo ke taki uko jedogi Syria zeho hame ye piba. Syria mi se ye honu ke ko te chu ke tashi. Te ze temi ke lenu leri segecha ke me regecha ke kra te ze ke krapar ke uko susungulie. Mo te ze ho Muhammad shi is the cruelty in highest degree here getcha ha ke pesem ha tho ha ke re thosa ha ha noi parwan here getcha susunguli teje sedi petsa penza mu dukri ke shadiu more themi popom halle no lele di po command khasdi mebu pitse ke sha ha ke shotsa ke sha ha ko ha mosli ro ke kre ba mo getcha ke lenu ke kre to mo getcha susunguli vin here Mutze how Muhammadishi, get cribamo togeta. Attitude no shuri, o action no shuri, get cribamo togeta me piha what Solivizo gets a musugos a pizza bar gets a ugo susumuli living here. You got Tezeo followed Sagabami susumulido. Larry Resegeta, Temi highs over the Hakesho, cruel vo, uno get creds togeta nujid tozova, highly we make it a susumuli. Derry. Uke penyefe ke dize mhoshiliro uke penyefe ki zuwe hamhidi chshmo ke cha uko susungulie ki zubo haidadi uke penyefe chshmo deri tenno temiwe uke penyefe ke ko petsu ke da uke penyefe petsu par ke cha susungulie do adam mo ifunie uke penyefe dize chshmo ke shenenu unie siel hu ke vor petebo uke penyefe perhe uke penyefe petsu par ke da susungulie Musala homoshali ro kidzowe rebellious getcha keper higetcha kepetsu getcha situation si getcha pondu o kepenefo ke kru ngupe vi par geta o kepenefo ke kru ngupe japar ke le susunguli ke krila monza ke thone shai pu getcha o kepenefo ke ju kretorza isi kidzo no ke phuma migo o kepenefo kretorza getcha la pono Jesus Christa ke tsege susunguli God is love ke thone shai sala o ke penefo ke kriwe o ke penefo ke kriwe getcha susupusha cha ke niuli ro ke kre ho ha o ke penefo ke krisus puri ke kri ke chunu va chasha describing God's love in various forms o ko tsali po ke libaya tsali krisidi hede tathanu nipu ke kri pu huliel ho isi ke cha sus alles no ke se ke pagi tsali ho nu for nipu ke kri pu huliel ho medzoliel ho porque crê que chat chizodo isidi Frederick nemena ha tu se get se sunguli mo pugetsa temi me se puhulien ho tu ke karilian ho getsa tiki junior tu legen getsa English nuliro good way with ink fill the oceans isi getsa se pu tu hulien ho geta uke panefa temi ke crê ha ti ki juni ki ja isidi tsali ha boy tusha Mutsali hawa ke tue, po uke penefo ke kriu. Medzilin zaketa, pup ke kralin zaketa, unspeakable. Temi dinu no put tisaketo bamo geta, po esunu no tsasaketa susele. Uke penefo ke kre hawa kigim hege chapaga. What kind of love is this? Love of God. Po medzilin zaketa, inexhaustible. Sidalin zaketa ke kripo ke chasasingulie. Nipu ke create tu hulial ho isi. Potalad zageta. It's infinite.
uke penye fuke kre ho ham hakki puri dida yamo ke cha ki zunu mosli rom ha puri kem he si ba yamo ke cha che kem he si ke cha puri ba yamo ke tie thozo shuri putti po voli ro perform su krida ya temi ke lenu house ham he si ba ye ke cha le ya de ki zunu ha puri kem he si ba yamo there uke penye fuke kriwe dida yamo ke cha unchanging love of God how hamuli uke penye fuke kri how hawe it's gracious sekeche musike mo miet sekesha puchainu temie nyu lu be pore ke penye fuke kri how ha nguni smoda deri kapi utsakesa graciously given to us be prome voice dinu punu ke temo tozdi kapi sekesha Katholische ke ZHAPU ke chana ho hanguli he asks nothing for return ke kreo kapi utsudi ugim ha puri chalamo ke kreo kapi utsudi ugim ha puri merlamo ke cha unselfish love Bible le ha pusha mo ke kre ha ho ke cha chibaya ke za ke kre ke cha sumuli Jeremiah serepo senus lapu ke cha ai ke cha chibaya ke za ke krepie krevor isi I've loved you with an everlasting love. Ke cha chibaya kaza ke kriwe u krevor ke Jesus muli. U ke penefa ke kri ho ha ke cha chibaya kaza ke kriwe. Musala Christmas ti ho le ke saki. U ke penefa u ke kri ho ha u kre tu ke za ho ha le ka sala ke sa tipo ke za sus u ko la me yesen he. Katolischen pu ke za uke penye fe tira ko reli leya isi pera ko tira ko ti upo za ho poto ti prurisi mo rerisi mo potza ko fucking nguriamo de uke penye fe tira ko sa reli rokadi uko bu putiki ke tsa ngule ya ke tsa matinu mosli ose ngule more ni puko tsake zivi ke sha tiepu badinu sodu Ruidi Ladagato, Hasuko Suri Ukepen of Porto, Tseageta, Susupu. Munkepen of Fupoe, Tirakoritsus, Kidzunu, Galhu, Hamedigo Petitsia, Kazakepen of Fe. Hako Harli Kraya Kazakepen of Fe, Hako Kiri, Utembi Creek Koketa, or a little Krokoketa, Susumuli, and this is the God who loves us. Agape ke kruse u kresha geta katholische nusus pusha Johann se KERÜSUO bu Johann keru die teni tatanu mosliro how ha agape ke kru geta u kosesmulido poto posas le moto geta poto po khatisi po petebe u krekesha u kepenya fo ke kre how ha what kind of love is this ke kre how ha kikim he geta poga pu hulil ho geta to zilin zageta teme dinu vata zilin zageta de ke kre ha sedi u krekesha susumuli o ke penye fe Bible en sala o ke penye fe ke kreuzo idipu ke sherbimo mori o ke penye fe ke kreu vata ke susuribimo there Catholic no mo soliro just so it demonstrate God's love Catholic o ke penye fe ke kreu tapi o ke susumuli Johann le keru die Tefnu. Ham hidi uke penyefa ke kriu tapi ukesha isi. This is how God showed his love for us. An kriya ketsa puke churubimo, deri poe tapi ukesha geta Johann de Sinesimuli. Temi kelenu temi zonuliro our human nature ke pumazo ugito getala. We repay hatred with hatred. Mi ungumetsa soliro weri mengumetsa siya. Me ugi me empressor where me gi root like it's a sigecha sadaya getcha gizunu temyejo haikecha baya mo how haliro this is the result of what evil does gesho we haidinu temye nu tsike krishya getcha susimuli patakesha tepfsenu temye melue hakesho to tsufutuya human heart is filled with evil Temi meluem hake shoto tsufutuya kechala me ugi vimosali ro remi gi vimola kecha haupie po pojo samaya kecha susuli mati teninu salami dipu out of the heart comes all forms of evil tenunu temi melunu hake shop
pette parya kecha hake sho pette parya kecha sunguli temi meluha sho thor kecha sunguli ugo ke thole shaki we no mo shaliro ke thole bible no mo sa she hake sho how habu temi seke group ye temi bum hake sho ke re seke wa ugo zenunu sunguli do gain bu Phizo abel ngumetsa with that hatred ngumetsa get so bu pomesebe pobu make to crime po tsekewa uko tsiri nguli mori Joseph zireko bununu Joseph ngu uroketsa siketsa tsapidishe uko bu po potebi sekewa Esau shuri pudziru po twin brothers so Phizo ngu punumi yevo dishe pudu kriwa ke to herkesa pumelunu no medoke ne susunguli Judas shiri hake shomet Dolie dishe poke patao pora bai suso tebe guwa ke to la po pepi ke le uko tsunguli hake sho evil sakwa shuki pe ka banguli do uko kidzonu mohashaliro osie zano uko neighboring state kunu shiri jim hake me rigetso ke kratsa pe ka basu sunguli evil producing evil ke showe ke show penola susdishi ke show bununu temi sedim hake kratsa ke kruzo ke chasa sunguli mo evil prevailed se ke tsati haudu uke penyo fe kikim hedi response saga how did God respond to the evil? He responded with love. Uko tsutsu le livinie. Hake sho rest segezati no uke penyo fe ke kriu no fe koshegeta sesunguli kuso tepfunu. Hamidi uke penyo fe ke kriu tapi uke she. Uke penyo fe ponyo fliu ke tsebi ki zhanu ke she isi. He responded with love by sending his son. Posla ke kre tapi uke ke shahanu pono ke tseshe isi. Pono ke tseshe, he sent his son. Uke penye fe pono Jesus Christabu penno vor ke tsahoha. It's a demonstration or it's a manifestation of God's love for humanity. Uke penye fe temye kre tor ke tse suso tashe. Ketse isi ke tsahaya ha kuso tefe kerer muker dinu va se tu ke tse uko susungulien. Sending is repeated 3 times. Va se suso pusha. Musala uke penye fe pono Jesus Christa ke tse ke tsahoha. Ha la vodinu. Bethlehem no po penno ke le ginu sedde mode. De la vodi ke cha chinnu. Poi tozo ke tse suso pula ke susungulien. Pono fliu Ketsebi kitza haunusha isi. Ponyo fliu ketsebi kitza haunusha. He sent his only begotten son isi dipu. Ponyo fliu nyo fliu iketcha ha pochainu no hawe Greek kroketcha movie kroketcha poketcha siketcha ponyo vatsasha dictionary gonu having no equal isi. Pose ketu ketcha more pose kemhi ketcha porito mo ketcha si ketcha nu vatsa kesha susunguli. Pochainu uke penye fe Jesus Christa ke tse ke shahonu ke tse ke sh no hawe me puri pokim himo mu me puri pose ke tu ke tse tomo siete no poto ke tse ke penye fe zo ke tse su pusha siete no to ke tse ke penye fe popowe poke tse ke sh su singuli mu chiwe ubu poke kriupe upe ngushi ke tala uko poke kriu nguni vi ke ta God's love became visible. Uke penye fe ke kre hawe uko peteguri nguli ke vi su chake nguli kigem hedi no pono fli wiki junu forga uko ke toleshenu jezeri mohasha repuse fupo ginu lu for isi. Jesus came into this world through a virgin. Repuse fupo ginu lu for ke Jesus nguli Maria liro repuse fupo ke Jesus pu mo ha mo ke meti ke sholiro tigi delio Gabriel po ki vori she no po no ni flie to isi di pu ke shiki Maria pu di ke ladinu a pu semie fu pozoli isi a pu semie fu pozolio ki dim ha ha chlie ta lu po me fete thanu ko tsunguli tigi delio vori po ki pu di she no ni flie to but have no me yo po pe no le to ho isi di pu ke shiki Maria liro po fe ko ke chuliro a pu semie fu pozomu ki kim hidi ha ha chlie to ga po chai no virgin bird ha ke thozo ke cha ko susunguli
Gabriel she poki poki cha Luke po sere pengunu. Ke mer sar fut ngi vordo mu ke Krotho ke kopie nsuflie to isi. Ke Krotho ke kopie nsuflie to. Sala penole ke to noyo mesa mu po se u ke penefon nyo woto. Luke po sere pengunu. Ke mer sar fu vor nsuflie to. Mo no ni fakile no ha mesa mo pose o ke penefon nyozo to isi la vodi ke thole she ke wenu sije ke su isaya ri ham hedi pusha isaya theni ker dinu hari remi fupo no ni futo de mo tefno mi po pe no shdio mo pozape Emmanuel thotyo sije ke su isaya di che ke kravo ke taki sije ke si di ha pupie pesha la vordi Gesù che per noi de marshalliro digi dilio la vordi Joseph qui pudi she no noyo za tope Emmanuel chito isi Emmanuel pocha u che per nefe uze bade u che per nefe uze bade Johann poker denusla u che per nefe di hamidi push the word became flesh and dwelt among us Dio tsupu me vi vordi no uko donul lu isi dwelt among us Mu Christmas tiu no ke penefe hawa chse o ke penefe ke tono ke penefe chepu tu vodi o ko donul hu ke cha sesepu mo sala po le vodi Corinthian lesson how has say pu pralekel ho hazau ke cha indescribable gift is it pole sesepu o ke penefe ha topie o ke cha ha pu pralekel ho isi pu pralegen je cha ha la pothesia God's indescribable gift is the sending of His Son. Bu paleken zgecha haza utzkesha holiro pono kapie utzkesha susazo. Haza ke jatos la kapie ukepenefe utzkesha hawe. Temi tienu no va tsatilin zgecha bu hulil hogecha susacha. Uko simo gecha lamo uko sibade. Deri hawa uki vorgecha hawa. Ha ungo torgecha po tsdi uki vorgecha laninu. Uko zofaka za tonu leri uko va pile musalati uke penefe ke kri hawe uke penefe ke kri hawe ka za to ungo to tsu shi tapi uke shidi uko bu po ke kri su nguli ke vi chasha we can see the love of God in the cross of Christ just say uliro the purpose of God's love uke penefe uke kri ki go zobala uke penefe pono Jesus Christ ke tshiga Why God sent His Son at Christmas? Puti hai ke chunu ki ke chobla pono Jesus Christabu penno forga Johann lese keru dienu pocha krobo me yemelodi tusha keru liro kusoker dienu to be the savior of the world kizu ke la ke liu chotodi pobu for ke tasus ngulie lu ke nienu tiki dile wete ko ke feko ki vor ke tsiki Vor di she ko kipu ke ne ko mi che heje isidi ko kipu di she hare temi pette uni pigeto di le ke vi ase ni ki vor she isi tie David rananu kala ke le ni pu Christas benole te ho David rananu kala ke le ni pu Christas benole te ho isi today in the city of David a savior has been born Jesus ke kriya ha pom po chapni di po ketsha po bu o ke la ke liu chdo di po ketse ke shse nguli so la jiswe no hamo je voted look to the get funu temenyo zakata mi fa musmi ke la le to di vorso chala isidi jisu po toris supu temeno zakata mi fa musmi ke la le to di vorso ke chala the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Purpose of God's love, to be the savior of the world, to be the savior of the world. Johann keru die keranu to die for our sins on the cross. Cruz gino uke pumala sieshotodi po ke kriu kapi utsake shese smuli ke kres how we uke penifo krili tamuna potio ukre ke le ginu uke puma ko rotola pono ke tsesha uke puma rotola pono ke tsesha isi to be the propitiation for our sins. Propitiation is the bu rotho ke tsa ha rotho tse ke tsa ha vitsi ke tsa
uke penyefa ni tsigeli susa puba Jesus Christ cruzginu siege chiki podie thala tholiro it is finished isidipu jiwe jide pochai no paid in full puma pete su jiwada ke cha susa pusha ke kre uke penyefa ke kre kapi utsige cha pomhar her ke niuliro uke puma gola cruzginu siege sha susumuli just say liro Johan Keru DIEKEPU Johan Keru DIEKEPU Ubu poginu keri nguli ketolazo isi verse 9 Ubu poginu keri nguli ketolazo that we may have life in him Johan Keru nu Jisu hamidipu azowe sukobu keri nguli muketsukelho nguli ketola kevorzo I have come that they may have life and have it in abundance. Keri nguli ketola mo ketsukel ho nguli ketola isi. Kepele mirbi kelhu ho nguli ketsa ukosusura krashike. Only the believers possess this eternal life. Kepele mirbi ketchache ke Jesus nguli ketsa. Selaw ke penyefa ke kridze ho leshaliro Bible to pusha o ke penyefa ke kreuzo isi muti ke penyefa ke penyefa nkria ke cha susunguli no mu a ke cha kria katole she pugetsa o ke penyefa o kre ke cha so tapi o ke sha po demonstrate sa musune po no ke tsege sha po buts po mevidi o donul hu for ke cha susunguli Uke penyefa Bible ne pugecha uke penyefa poke KECHA ke shahoha pomhar ni musuliro ke pumanu urhani ke tola mo uke jogava tisha ke tola poke KECHA pomhar ni ke chasunguli ke me ye toliro tie uke penyefa ukre ke cha sikeli so yo har bimo de uke jope devasya ke cha we susur krakeli susuwe ke pumai uke penyefa ke krinu utsa segeta utsa khoma keta ke pumai uke penyefa ke krinuno uko tsikoma keta susunguli dere Jesu Christa ki zunu penola for ke ziginu uko ze pokila vor ke le susachli uko bu pokila vor ke le susachli we tie jo Christmas ti haunu ke lu ha uko vi chli vi ke cha sus cha ba we mu pelle ke liginu uko susunguli viso Pomhar her purpose how ha chadio liro that we might love one another. Uke penyefa ke kre pomhar her chadio liro purpose of God's love. Uke penyefa ukre ke chadio liro ukobu honi ho kreli ke la isi kuso teninu honi ho kreli ke isi let us love one another isi dipu kuso ke ponu up ke penyefa ukre pe hathe dechero Very honi ho krilishe. We ought to love one another, you see. Johan point ho haput ke me yegaba uko sesunguli. Uke penyefa uko kretorino pono Jesus Christa KETSHE liro. Uko pusike le miwe honi ho krilishe ke susu tashe. Kusoker ke nienu. Me pori hakki pori uke penyefa ngumo. Deri we honi ho kreli daliro uke penyefu uko don nubadaya mu poke kriu uko ginu tsilia isi No one has ever seen God at any time, but if we love one another God dwells in us and his love is perfected among us isi dipu di chaho ha me target sa susunlewe uke penyefu uko kri ke chaho ha Temi ke la ke to la pono ke tseke sha suyo har bi mode there is so ZHAPU ke chu nu liro ukobu poginu uko ke lu ha lu su ke cha susungudi cha diu mu thalau liro transformative power of God's love uke penyefu ke kre ha utsa ke dishya ke cha susunguli we ukreya kaza ke penyefu liet shaba uko ukreya kaza ke penyefu pelia Uko kreya kazake penya fe ponno bununu ZHAPU me vidi uko donul huvori uko la siesha ke kre hawe uko tsake di somor shokecha ke kre habu uko transform to somor shokecha susumuli de Love begins from God ke kre uke penya fe ginu sede
Kruse uko mi pupa ketsa ken hunu lerli di uko tsike di ke shahoha uko bula sidi honi ho kreli ke to susala pomata tsike susunguli we uke penyo fe uke kresu su chasu su situlie liro kiki mhedi pono Jesu Christabu ulla peno vori sieso shikecha we susu situ liro tie ke kre habu utsike dibie o kiki mhedi ke create me pot sanadi to God. How can we allow that love to transform us to be a better and a loving person? Hoya ha me senye jitiunu ki zunu ke lumo shaliro tie ke create me semo shba kita susunguli ni we temi zen lu ke banko krege zu kiri ke penyo fuke an kreg le ani pu si ke cho pur thor ke susunguli ani pu an kreya we isi pu ke zu thor temi donu temi zen lu di uke mu temi ko kiwe ke kresus sen lu da ke chire thor ke susunguli mo ha le ke baki ki zunu usi zano ki seye ko mo shaliro temi lelen zu ke samha to ke sho ke katse ke zu ti hodu ki ke medi ke KRÜTA sili to ga ke susu u ke zoba me ungume tsige chmi mori we me ngume tsya kazami gi kado me di ke KRÜTA mi po tsudi lushu to ga me poino u ZHAPU be tsebe tsawani ro si ke chmi gi ki me di ke KRÜTA mi po tsudi lushu to ga mori temi uko difficult personalities is ya ze secretary temi si ke chmi gi ki me di ke KRÜTA sidi ke KRÜTA mi po tsudi lushu to ga mori uko temi uto ke kisaki ya nu homie struggle tsya si ke chunu ki me di ke KRÜTA mi po tsudi lushu to ga ke cha pa ke kra u ke tsoshba ugim ha ke vit se ke shmigi u krela ke shrotor u kre ke shmigi u ru ke shmigi we krela se ke rotor ke cha susu deri jisu ham hidi pusha ni mi ni kreya ka jako kreya ka ja zoliro ni ke dipo ja kra muleta if you love only those who loved you what reward do you have isi keja no kreya ka jakori sekim hitya mome siro ni ko ni size juremi bikeluya ke ja zoliro juda ke mome zori sekim hitya zomoma me isi salati ki ke ba ni ko po vitsi ya ke jatui ni ko rivitsili che isi dipu mati pengu hedie sorunu no ke di hedie tatanu o human nature temi nature hayam hoshuliro the practical side of love is very difficult che puzitu vigechla ke puma ki zahanul hugechla ke kriusit hugechha ha kropono chire segechati susimuya dere mi popu ke segem hedishe our inability to love others says a lot about who we are. Our inability to love others says a lot about us, you see. We mi kreli redaya kaza hawe. We temi kike chuposhi sus pupe vis sesya kecha tapi vis sesya kecha sus mulie. Johannes kiru die kerponu no kedi kersenu sala. U remind sala ke shepoliro. U ke penye pono ke tekesha pono bo tsupuzie me vidil huvon ke shaha. Ukobu honi ho kreli ko la ke susinguli John stott die ho har kraba John stott liro lesa tusia ka so temi po ugomi ke cry police prayer popu ke the gift of God's son not only assures us of God's love for us but it lays upon us an obligation to love one another isi uke penofo pono kapi utsake shahoha uko poi ukreya kaza susum ke metike sha susur bimo dere uko git summer ke show obligation kapi utsake show liro uko bu honye kremor sho ke tsala isi dipu muti uko hakya bak beteguri ke dakeli uko beteguri ke dakeli kiri thosa uke penyo fode krista de uko beteguri krista ke dakeli me prede musanati we krista ke daleda liro we honye ho kremor sho ke tsa susunguli honye ho kreke tsa ha honye ho credit hu ke tsa ha we uke penyo fogi no penno ke sale ke tami mo we uke penyo fosi tu ke tsa mi ke tsa susak zasi mo take tasya ke tsa susunguli it give evidence that we know God if we love one another we honye ho kreda liro we uke penyo fosi ke tsa susak tapi uke shia
thì ước kiến lưu hậu nữa ước kiến lưu hậu nữa ước kiến bên nhau với cái Christ tháp cái sự liên mô đa li rồi Bible bui cái chỗ về ước kiến bên nhau với si mô đa isi if we don't characterize God's love in our life it says we do not know God John kêu đi mẹ phê bọn nó chú chú sa về họ như họ kêu liên mô đa li rồi về ước kiến bên nhau với si cái mô mẹ đa cái chỗ Bible này sự push away season how no puti how no oko Christmas mi de de do zatsi di uniba musala Christmas ti how no oko oke penefu ke kre how ha lepe susa shike let us reflect deeper on the love of God for us nipu oke kre how ha lepe susa shidi oke ke ba ke cha how no la shir li di no ke kre temi pot sana sa ke cha ke kre me kre li re ke cha me re kre la ke sha mo hat ho no oke penefu ke kre ugi bagita ZHAPU su sen hu shmo ke cha su smuli we ke krila mon khoni ho kre ke liginu ugi pe ni fa khabe udi utse ke sha die ke sa su chati le ke vizo ni pubu go kri hisdi ke kre ha se lu sa shike ki zo shomi ke zti ha no ke le ho le pe vi le mo ho le pe ke pe sho ho ngumet se ke cha kram ke zti ha no ugo krista ke pe le me we we oke penefo si mu oke penefo ginu penno ke sala li ke ta ZHAPU ha se ludi mi bu season ha no ginu ni pu ke kre su su mu li tena ni pu bu jabe pette ko tsa le tsi li tena ke penyofa konyo ke so ke zia chazo zur rakili pie temi nyotz jisu penyolete Krista penyolete ke masa dizija zali ku kri ni hitinya kinye o pete ke zedi ke lidome setali dome KEHOULUOÜ
sa ke krini pu Jehovah tigi ke dinu bito ke dinu sun no we ni pu Puti ho nu ni pu hiko nke penyo ni pu no hyo la for ke che sukusa le medo her kradi ni pu hiko do zu tsidi ni pu nrsho nja pu tsige ze ti ho ni pu no hiko nu benno ke sala for ke li su su chili ji hiko ni pu prakeshu hiko ke lu me li tu ya li ro hiko ni pu ma thon me li tu ya li ro no ni pu benno ke sala for ri hiko cheke sala shi ji nke kriye ke ko su se li hiko cheke di la shi di ti hiko bu si tu ke li me cha Nipun ginu penno ke sala tu ke le me chli dinu tie ke krite me chdi Zhapu me chdi nipu nlie chla shli gotla no jabi pe te ko chse ke li uchli ji photo chvor ke li betla ke thezi khapin chia nipu hi ko haidi ke ko ke che pa dinu yo program ke krita nipu ta chazula photo nipu no nke krie nu ne mun kem sarpo ke ko bu hi ko chpe ko sho hi kri shmo hi ko zot ke li uchli ji di pa ko se di Jesu Christa ha ke li zon chase away man program no tupi ke bangim hidi chis carol service sabah musala viewpoint ko hakya thushde ho mu nigo to paliro mezza cathedral viewpoint ko near vi ho gari bus poledi ke sepi ba ledi all nsc news la nigo bus no ke pe kroge to go le pe kronun le nervi bu pitsu go home ne tani zi zaba de ke pe kron zaba liro mez ugo abcc mission company ugo reverend tsli ki de kholer vi ho tsnu ugo pathala vori tse ke no ki ze tsali tsam ke cha thala so ko tsdi cha he ba do salanyo go tani zi zan he go tse go mez tsnu khonar vi mo liro ke pe kroge to go ta cathedral vi point no kholi so she phq old mla junction mukiziki junction isidi point ko thupi ba musalanyo to pade ke pe kroler vi ho nyo peshe